uyohlala ngale emzini iqhude ingqongqo yamazi imkhaya wamahit bafowethu yayazi inkapha nayazi inkundla Driver Zimnike niyaphila sikhona mfowethu sisongoye lapha mfowethu zikamile mfowethu inkulu indaba nge4 November mfowethu ungathini ngokubuka isasasa mfowethu lokukhula kwala mcimbi mfowethu mawubona indlela abantu abagalele ngayo njengamanye abatheleke ngayo la mfowethu la mcimbi ukhulu usuku nosuku bakhulunywa ngeGoldson Spring Picnic ikhulunywa ngomcimbi omkhulu kakhulu khona into engiyibonela ngoba selapho ngoye indlela abantu abaphume ngayo iyasabisa ngathi lona langa lefoko indlela nje abaphume mawubuka mfowethu ukuthakasela kwamaskandi nokuthanda kwawo ubuke ezingeni lomgqumeni nomtshengiseni la ufike khona wakhula khona kakhulu wabhekwa wasemehlweni abantu bese ubuka ezingeni lomqabi yasheshe nombazo omnyama emuva bese ubuka la awukhona njengamanje mfowethu ngathi kungakanani ukukhula kwamaskandi ukukhule kakhulu into ezothi ngithi ukukhule kakhulu lo yamcimbi esikhuluma ngayo eGoldson Spring Picnic uhlelo elinye lamaqhawe esinalendimeni okuwukhuzana kwamfungose ufana nje ufike wanamagayela amaningi endimeni wakhulela wonke umuntu maskandi ukhule izandla waqhamuka IPR asisathi umuntu angabona nje uDriver Zimnike ubiziwe kwethathe akazi ukuthi umngaki indlela ephilayo ngokuthi mina ngiyokwenza abantu nangendlela abasela ngayo iyo lesikhuthazayo ukuthi lathi ngoma esikhisi yakasekhuluza mfowethu njengoDriver Zimnike mawubuka mfowethu indlela abaculi abanqakisana ngayo ngama-million ku-YouTube mfowethu nazona zonke inkundla zokuxhumana usho ukuthini lokhuyana mfowethu ngani ningabaculi enkulu injabulo leyo ngikwazi ukuyichaza ukuthi ngijabula kangakanani uma ngibona isasasa lamaskandi selinyuka nangale ndlela eselinyuka ngayo ngeminye imikhathi yokuthengisa komculo linyukile kakhulu izinga siyabonga nje ukuhlakanipha kwamabhizinisi ngasho njalo siyazi ukuthi uDriver Zimnike mfowethu ungomunye noma omunye woproducer abaproducer ingoma enkulu njengamanje endabuzekwayo mfowethu edla abantu kusho ukuthini ngegama likaDriver Zimnike lokho uDriver Zimnike ufana njengomuntu omprofit into right nje womthola lo umuntu njalo usuke enalo moya lo right kuwona wonke umuntu njengoba ngikhuluma nawe izinto zakho nawe zovuleka ngalendlela obungayicabanga zovuleka nayo nje ngilo lo hlobo lomuntu njalo ngoba yonke into mangenza ngenhliziyo emthola akukho la ngisuka khona umuntu hey lento sengenza ngathi sinkulu engwenzani ngoba ngifuna yonke into ngokufana Kuna insizwa kwathi ingoma yakhe yakhona lapho le ngale mnyama le ngoma qhawakiyana mfowethu iphuma ebhodweni esandleni sakubona udlala ukhameni mfowethu insizwa simsamo sakubona ukubuka mfowethu ukhula sakubona udlala isigenge mfowethu sakubona usuDriver Zimnike mfowethu ngathini ukuphathwa lesa sandla mfowethu kwaba yini kuwe lo isibusise kakhulu isebenza kwami khona okungenze ngayo lento engiyona namhlanje loya muntu nalapha bakhona ngisho ngingena kwi-project ngibhekana ne-project siyazi isithombe sakhe kuqala ukuthi yena bethi mayengena kwezekeli manje nje ngiyaqhenya kakhulu ukusebenza naloya muntu wangishiya la indoda lakhona indoda ngale sibonile mfowethu usebenza noSipho umqabashe uSipho ngokusondeza emlonyeni malobola ekhepeni lapha nongoma mfowethu mfowethu kwavela mfowethu ukuthi igagu lokuzalwa ungathi mfowethu yini othi asiyilindele kuDriver Zimnike isiwamanye kuya phambili siyabona mfowethu lokuthe amanoni uthi lodwa mfowethu yabona njengoba ngisebenza nabantu abahlukene umuntu mawusebenza naye bakhona okuthile okuzuzakhe nofike ezofuna usizo kwena khona kodwa nami ngifuna uzuze kuye kube kuyiyona impilo yakhe naye mhlawumbe angazi ngimzuze inkathi esiza nami ukusebenza kwami nomuntu ngiyangena mhlawumbe ingazi yena nokusuke ilethe ithemba kakhulu ngoba ngisebenza nobani into zami zoba right mina ngingena konke ngifana noma kuthiwa ngibone evukane umuntu semncane ongakarekhodi ngabenza into ethile amlalela lo dlala kanjani umuzika nesandla esihle kathi ngithatha lonke nesandla esihle khona okusale into imakade kanjani ongathi mangikwenza ngapha kwami sawuthi kungeke kube yikho lokudala
kodwa sokuthi noma ngiyade ngani ayisebenzisa Kwethu ngabe ngeziphutha angasanikhaleli ngokulahlekelwa insizwa kwasibiya futhi sasakafuzile yabe sasa yabona ikhona njengalezi la ayikho thina esikoleni isibukela kibe izinto abahloniphayo njengoba sihlonipha ingoba sibukela abantu abahloniphayo ubiyama umfo wasibeya kubuhlungu kakhulu silahlekelwe lapho sofuzile sasiyabeka indoda yithi noma ngizokwazi ukuphumelela ngisebenza angathina amazwi akho okuphetha mfethu uyibongela kubathanda umculo kaMaskandi ngokuneseka besazoqhubeka futhi beneseke nangibakhuthaza ukuthi mfethu kuyo yonke imicimbi abaneseke njalo mfethu bengapheli moya. Engingakusho nje ngathi Mabhengu yini abelungu bethu yini abantu abasenza sibe lento esiyona namhlanje uJaivas umnike umile nje kungenxa yenu mhlasimbe kube kuthiwa naye nambuka njengomuntu uzonichithela isikhathi mhlawumbe ngaba ngikho la ngikhona kodwa ngoba khona nakubona kumina ngiyakubonga kakhulu Mabhengu lokho nakho namhlanje ngikhona kwigcwalisa Spring Technique ngo number 1 kubantu akade bevotela ukuthi abangene bayafunwa abalandeli thisha wentambo sesikhulu kakhulu kwemiphila nani Mabhengu ngiyathanda kakhulu ukudlala nomthando umsamo ngamazi siyabonga sengasho ngithi wamemesa 24,000 wesizwa nentombi ezingenamona yabona njengoba ningenamona yikho ke ngingenile ukugcwalisa Spring Technique ngoba ninamona ngiyalithanda ama-Afrika siyabonga thisha wentambo umsulukadweni ngoba ngane sengaphakathi kungawethi lapho ujayele mina ngazi Khuthuza asetshenzini